babukela emakhaya solongiyo impumalanga yethu TV lokhuluma ngoMbibo the man sikhona la eRoyal Palm ephondweni uyabona ikhona la eceleni nase kaBhokweni ya eMbombela make siyakubingelela kunjani Ngiyaphila kanjani futhi? ngiyaphila make awuchazele babukela emakhaya ukuthi ungubani wakabani usuka phi nenzawo Mina igama lami uNhlanhla Kakunene ngihlala eSpring Joburg eKwaThema. okay Yes, ngapha ngize ngiphila lo muntu engiphila naye. oh uzengamathandana Umathandane wami. Kumela ethu TV eMbombela kaBhokweni sisekhona lithando uyabona make usuka kuphi eJoburg yabona Kawulekezizwe. uyabo sesimake uyamthanda umuntu wakhe Ngimthanda kakhulu Sindile wakaMathenje. yes ma'am so tell me is your first time ufika la kulenzawo or sekumalanga Okay, ukuhlala la ngihlale 2023 ngoNovember but this is my second time ngiza la. uza la Yeah. so since ufikile uthimba njani Okay, the first time bekune event so becela kakhulu azange khona ukenje Yes, but the yes. second time which is today kumnandi sayoba. ukhuluma isiZulu ne Ngikhuluma isiZulu. bathi ngeSiswati bathi wamukelekile TV usekhaya uyabona yes so utshele mina ungathini kubantu bala elocal kaBhokweni for ngalenzawo Mina engakusho ukuthi since ngisuka from eJoburg bengayazi indawo Yes. bengathi mina abasupport i-local business because le ndawo le idinga thina abantu bala ephondweni ukuthi siyithuthukise senze a better place. yes babukela emakhaya sikhuluma ngemuntu la lonesithando noma lonesithando sakhe sakhona la elocal ekhaya uthuma khona ngale etintabeni ya basho njalo etintabeni kodwa thina sithi etinzabeni bafowethu solongiyele impumalanga ethu TV thina khona la eRoyal Palm sithi beyane ensonzelo uyabona sophila kunejacuzzi kunawo konke uyabona noma snacks uyabona khona uyabona ukuthi ngidiphi nekhishi futhi kumnazi make so babukela emakhaya siyabonga siqhubeka siye phambili sithi danko Ngiyabonga kakhulu. Thanks, ma'am. Sayini kahle. thank you Ngiyabonga.